Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Blay pi baro kini kilong ki khubor bam takasngi. Hadu nrutli ki madra ka Khasi Student Union ke SU Minsi Balang Shaulat ke Jela CH Vijaya Shankar bentuklar kala IT lingba ka dorkas haga ban pentrai kamno ya ke inline permit ILP ban pendam ya ka Citizenship Amendment Act CAA. Ban penrung ya ka tin Khasi ha ka 8 schedule ban pelatno ya ka Indo-Nepal Friendship Treaty 1950 ban penbet no ya ka jing ya ka Jayapur ban seng ya ka Central Agricultural University Bashirta ha Jilla. Na kaliang ka KSU lingbao General Secretary ka KSU Donald V. Thaba ula batay ha ka dorkas ya ki sinjam mala shimda ka KSU ban kerpat ya ka sarkar pdeng halor ka jingdan kam ban pentrai kam no ya ka ILP ha Meghalaya. Henry hadu menta ka KSU bar ki pait ba kendang wat ban yo ya ka jubab ka basngau tenat na ka sarkar pdeng. Ka sengling ba ulat ban ya kren ba ka sarkar pdeng ban la pentrai kam no mador ya ka ILP ha ka Jila Meghalaya. Uba Donald uyathu ke Jila Meghalaya kam slem kum ke Tripura bat Assam ha ke baki jat bendriu rulum trai Jila kila jan kala rit pat na ke jingwan ki briu banabar. Ha ke dor khas ladawa ban pendamno ya ke CAA 2019 ke tin Khasi ha ke kernet ba pra jong kriti sensyar ke ke jingdawa ka ba syong hok ka bala de kran hakmat ke sarkar India nadu usnem syajak na ispan rupau de ke Khasi Auto Society. Shushu kaseng kalabu Ahmad ulat ke Central Agricultural University ha Meghalaya kin urlong shisha. Hausnem arhajar shpau ke sarkar pedeng lingba ke Ministry of Agriculture kala menjur banseng ya ke Central Agricultural University ha Jila Meghalaya ha ke jaka ke ba arspa agar ha kerdem kulai Riboy District. Upentep baka KSU ha ke khandru trik naitung arhajar kar kendai kala tho shi Menteri ke Ministry of Agriculture Narendra Singh Tomar halor kani ka kam hendrai hadu menta ompat yo satya ya kanu ke jibab. Uni unong yalam ke KSU la kerpat ru ya ulat ke Jila ban ya keren lembat ke sarkar pedeng ban pelat no ya ke Meghalaya na ke jing trekam jo ke Indo-Nepal Friendship Treaty 1950. Kumba kalong ke CAA ke India-Nepal Friendship Treaty 1950 ke bela ailat ikinong Nepal ban ya along nong syong ke India klem kinu ki kendon kalak ta ajur hang ni ha Jila Meghalaya. Nadu usnem syajak na ispa prapo ke Meghalaya kelas sakhi ya ke jungnang he pat ki pat Nepali hapo ke Jila. Kababu ha ke jingma ya ki ril luam rit pat jong ke Jila. Kabalam sya ki jing yakin at apeng ki ar kenhun. Ki pat Nepali kila pen kharu i ki jing ha ki jaka khapot ke Meghalaya. Banten juk bor ya ki ril luam trai Jila halor ka hok yala ki jong ki jaka bat ke Jila ulaong. Upur usam hapeng ke Meghalaya bat Assam. Ini ya lat Jila CH Vijaya Shankar mentaka sini kalong kalor di nyutuli gimat di ba nakapor kaseng galak jepel snow ndai tang ya ka state government ndai wat ya ka central government bro ida jingwan ka jungi ka pelongi banwan kalong ba hadien ba nyi ba kendon kanu ka jipin shai nakaliang ka sarkar Jila na ka sarkar pedeng ka pelong ni ni haban mi so lat tu sim lang ni gimat di ba ka isu kalabu Ahmad ika isu lai keren ya kebentong do kamat kebalong kaba di pajba jang keberi ngudrat nak keren nak por yang angnut nak por berkata ka dei ka inline permit nilai keren nilai kirsani phaya ka inline permit nilai persoro ba dang hau arhajar kat kendai ka sarkar ka assembly yang Jila kala sim ya ni resolution ba dewan pentrikam ka LT ko Jila berpenjuru ba nilai persoro ba haba ya ke Manipur ke sarkar India kala apan ai ya ke inline permit o arhajar kendai balai ke ini aba ka jingi ke jungi ka ladai nadu uslam kendai spa ratusan aba haba Manipur ke jingi kadang sedang arhajar khalai dinalor ka inline permit nilai keren ru ya ke jengta jong ka Citizenship Amendment Act ya ke Jila ka jungi ka thain berapa wei nomor kembang UIhi ba ke Jila ka jungi diberi nutrap labun sang lagi ni di Koi labun sedang di bril di bawah Bangladesh jadi sedang kat kedai spa ngi koi ter di bawah negeri di bapher di bawah benbuai senong hangi po bril ngi trap bang lai babun di caka dibagi trai muluk kala repat hala ki jong ki senong ki thab ngi la masaki wat hangi apo sor seluang tinggal pasno yu ba ya kasi hi ondai ben pentrikam hangi ki thang ki jongi
Niong ba kepala ka sorkar kalau ong baya bakan exam ya baka sorkar perengkan exam ni kini di schedule areas ke Meghalaya. Andre habangi ipat ba kini ki non schedule areas su ki ha ba ki non schedule ki gun ba ki nongwei no ar ba ini ba ki try muluk ki duna ba kini ki non schedule area. But what agi schedule areas su ni bi gun ba kini ki brio ki banabar. Tingi ong bai pada di ba ai exemption di ban abi full exemption ya ke Meghalaya ba dalong ru borok away ke North East. Andre ka jingkwa ai kalong ba ide ban weng no ya ka Citizenship Amendment Act. Tinggalai keren ru ke Indo Nepal Friendship Treaty nomor ngi ba ke jiman bukai snong. Diberi no Nepal nang ba ka ni ka an kepala ni ke treaty ke jingnya soi. Kepala soi ho sem ka sendai pasang ho. Kapulong ye ki karne peli bikin wan bukai snong apo ka ni ka jela ka jemi. Ni dawa ba ya ke Meghalaya de ban weng no na ka ni ka review jong ka Indo Friendship Nepal Treaty. Aman pendu ya ka Andre ban pelak no ya ke Meghalaya nang ba kinemla. Diberi buan Nepal buan bukai snong ni apo ka jela ka jemi. Dikawai kamat kaba ni la ya keren kadai ka jingya ka ja kaput na kapur sa kapur padang ka Assam na Meghalaya ta kaba ni kentu yulat bongde ban tuklar lem ban beten lenti lem ni gini ki artli ki sorkar jela wan ki ladon padang ka jingya keren nomor bangi ba hakini ki khingya smiru wala ka jingya keren gadon jingya kan at kimi na kapur sa kapur ka mangi iya ba West Kasil su gadon ka jingmu yang ka Assam masna surok ha ithan yang dia pa West Kasil di nakaling kaseng ni persajur ya kata ban ki persno ru yu nomor ba kata ka jukmu hi ban sna ya kata ka berpenmi ya kata ka tribal state house nam 1972 kolong ban ailat ya ki tarai muluk bakin sensar hi daladi bertum juru bagi jaka jungki bahap apa ki lima ki bapir kin hap ya po jalan Meghalaya ni persno bagi snong khasi hi ki berang dan padang jingkan an bat ka Assam ki ban nyakran ka fistu kidai ban hap apo ka jela Meghalaya. Sakoi kamat kadai ka Central Agricultural University kaba ngilai keren na kapor sa kapor bar mila pesngau yu ba hau arja sipo ka sorkar pedeng kalapan bena ba on snano ya ka Central Agricultural University apo Meghalaya bat kila simru ka jaka kamba arspa ekor po perdem kulai yang dari Boy District. Ndre pausi hadin arajar kendai beri kipen benano ban sengno ka College of Agriculture ka belong affiliated ka Central Agricultural University hangthi hapo Impal tingi ngisngong bala dengidon la ka jong Central Agricultural University kan yarap ha ya ginong rep berkemju rukan yarap igi samla puli bagalong ruka lat aikam aijam bat nyimpu asu bun susah penyanyi Impal dari bagi tular ki dimuan ra di sakoi kamat ka ba nyikran ka ba khadu kadai kamdi ka ba khadu sakoi kamat kadai ka jempurung ya ka tin kasih ya ki schedule ya ke nir ngak pesngau nomor ka sorkar jelar bala pass resolution dia ka baidai bat ka jempurung ya tin kasih ya ki schedule ka logom ka ILP hi nomor musu asngau bat ka sudan mitang hakata ka scrutiny ka examination di pesngau yu ba su examine su scrutiny sa di mlong su di hap no ban lei ai nakaling ulat hap ban tentu ya ka sorkar padang bakan lei ai no ban perjo ya ka ni ka ILP le ban perung ya bat ban perung ya tin kasih ya ki schedule kamat ka bakhadu ke bagi keren ka di halo ka konrum penram ha karkom kam jam jong ke PC kam ha ka baidai bakan ni ka MCS ngila pesngau yu ba ngila demi kita ki arpo ligi points ki ba penun kela penjanai jeli ya karkom rekam jong ke PC kam penamdan ngono gajing laptop gajing kam ya ki bahaya ngasem ni ya ba itu tau ni ya ki ba ai bisa ngila ai ni ki arpo ligi point kita ki arpo ligi point ki bengila sim lagi jela ki bapir ki Public Service Commission ni jela ki bapir rekam ba kanamdan gono gajing laptop dia kan niru ngila bu ha ngila ai seboro andru po ngut ki MLA ha ki badon po assembly bat keladon beri su po assembly ya ki arko ki point rekam dadon fan gajing keren bani ba kan niru kami top pon poi sunuru takada kala pelong ini ban kendu yulat ba un jele ban penbek ban rekam ya kita ki arpo lagi mat jong dawa jong ki isu klang bakar pun tungkang jam hang ni hapo jela jungi kana blok ka thok ndri ki bedai hok banyo ka kam ide hok banyo wala fast resolution hapo yeng da ba kawan ki jela permentala san ba ndrusnam kini ki mu piong hi ki daksa tak skuti ni to examen ai ka jungi ju hi halor ki kita balai pentri kam no ki lagi ma ko kasih berka LP yang kata ngintip
kadon ka interference ka jing konflik ang nang tayo ngintip ngani ka de jing bomon jong ka sarkar pedeng lese yo ka de jing bom simpia jong ka sarkar jela lese ka sarkar jela syukur tang ka kedin lani yo ka su yatu ini tang lembaga media yo kam kerni ngintip tamah ngelawan ni kendu yo gubernur ulah pesu wani ba kini borok nyau telikimat sa simpia ya bade PMPSC sa simpia sa keren bati kiwe gibade gibor gibade pek ya ka MPSC batam juru jadi kiwe jindri telikimat ru wang sa pesngong sepo ka sarkar pedeng ba akan nugur pam nilang penwandur nang ba ka jingang nut jong terakhir muluk jong kabri hulung terap ulum sa apa undum Segi isim jam juga sengbat berarti kenapa gini gimat cing dawakin urlong kemar kumolong mentala ada kisnam gak sakut. Nada kisnam ni sebu ba ka jindawa jong ka tisu nadu kisnam ka kendai sebab prapo ter kidang yat kidang beteng ya do mentah. Bab aga jing kisah kapor ni ju pesngo ki lat di bamun suaru ni laju keren di sarkar ki per pementar ngidang yai beteng hi kini ki jindawa bab ka seng hi kalau pelong ki jing ki na kapor ni ki ka ILP arajar kalai do adu rapu prangut di dekat di sakam ingin jai up sa support atau kan support ke kawa naka profesor kam jong ulat indon membesno ini kadin buat